apa na chawo se on fa ncheme de si na ebiso ensibiem say the medical shene bon ebi nsibiem wa shene bo se bi nsibiem de si ebi nsibiem Anthony bo she obetimi edi so de ma me di so da ye fa ye yire chi bo she yi akosho yire obetimi edi so de me di so da ma where di so bacha where di so nti wo ye bi ma onyo 7.9 Kumasi and you mean to me come on just we need so want me hey wo be ku ye o doctor akwaba sister ko doctor na wumpo ye nyame adom na de pressure pa na ba bia akọ ye bia na akọ ye yo doctor say de be ma no mu ye de no ai what doubt to say the doctor aka no say what doubt nko ade a na waye na wadwene mu nyina ada ho wo hwa akra na wo hwe ne se wo ba ye hunu bi pen wo be hwe no a kire no obi abasa meba ne ye de na kwa akoma obi papa ebiasi me free ha call ye no ye ni abak se nyina wo hwe manfulo mu nhwe ye embusua ba ko nti ye hu ye o ni share me school o say enu mete wonka na waya wonka wo TV so temenka wo TV so na waya ade pa ne bi atome ma hwa akra almost 18 years me hu se ma me no so de na koma be ma foforo a stay na me da so hwe na be ma no so hwe no nti wo die ya waye ne ntamu hu se ye oba na wasoma dwo na me se de na me dwena no se me mpese ebeduru mere bi na ebeba se akra ne nya me ba anu nko ani ade ane ehame nti ene ye ka kire wo a wo abonten ye se wo de se bibi kire wo adwene a doctor doc say ye branch na wa ye bie askwa eno ewo askwa opposite makion heya ye bie ya eno so before we check him out no abrosan kese na over left oh okay why nti askwa doctor ya bebie ye de ba kon ewo ho ntu adaworoma kire wo adwene a wo de bra ane oba doc ebehwe ne ya ye bibia e de ma ena doc mo branch ba kon no so Cindy's Junction say e won so mo da so ho mu movie ye nti both branches nyina e run okay nti da ban Cindy's Junction wa wo wonsa bonkum so say wo ku ramu a wonsa bonkum na wo ban so a wonsa nifa e wo supermarket no supermarket bi o wo nche ho nti wada roma ubetimi se ma ba behwehwe ho nyina obi ehume my best when you know come okay doc ha Akoma FM 87.9 Kumasi ye no doctor ye ni an ye no bacho mwana mo ye ni an ye no nti no won so e bia ba bia wo bia no won so wo case na won tiase a o de ba ye behwe na ye tu ho anamon e de amount kama ba mame ene wasam ne yebeka no hwe wo de amompa yala amompa yala na wo de ejira ho ekekam ate wo mame ti we ni suru nyina aguje mu obi ne yem wo se ye wim ni suru nyina aguje mu ni yem hye no o yem hye wo 87.9 lo o yem hye wo o za ya Gloria na Belichi mini grow di komo ne yam hyehyene na edameso ya de an se monya Belichi kasa no na se wan konse djuma me be ba bedi mo hodo wo ha mani abri o ate se de wanim asia ye ya wani akokeka okay wo de abra akoma 87.9 FM Facebook akoma 87.9 FM YouTube akoma 87.9 FM kuma se na be hwa ababa we na no oba ya nanim akakra kai se ayira se yi abebi yi akohihye mu yi wo yam hyehyɛ mu a obi ne yam jime so ai ta jom yam hyehyɛ o yam hyehyɛ da bi doctor fama no ansa obowia ne de ama no wo de ma ye obowia ansa ye de ama no obowia no obi agende doc yes wo di asem be fi ha da bi ya wo di ye hu wa ne ye ma hye ebetwatia ne ya papa eba na nya wo de a
ɛno deɛ wafa ho adi ɛba na yɛ wo deɛ yɛn pɛ na ɛna maame ɛba na nyɛ ne deɛ yɛn pɛ na afei na ɛba na nyɛ no kuro na nyɛ no kuro yɛn pɛ saa asɛm na tie ɛbɔ mo so anam bɛ ha yɛ adwene no ɛyɛ ne deɛ afan ɛnyɛ ne deɛ mɛ ha yɛ adwene wɔya na wɔsa me akɔhwehwɛ baako na kyerɛ kwan wote deɛ yɛ ka no dog songong tiano dog peja wo tiano mama ye hu se dog tiano we ya sili afi ne ya tie ya sili ano ti afi ne ya tie okay doctor ate ye biem okay Apani bi Anthony Fosu na akra ne baby abena because ni antru ni din doctor meba na papa woto wo ba ni din to ni din wo mo je din woto ni din pacho ai mo ma ni din bayi Rich Love Fosu yo mame wo ba ni friend ni say o mi bi sending or the God love ejewa God love ejewa waso o man Rich Love Fosu wonso the God love meba wo the God love ejewa enti me pache wo God love ejewa no wan na de ma wo be ma ben enhwe so mani me ba jo se ne wo fa wo pamade wo hwim me na me de pressure see ne so na mpese me kodenya ono de nka onye na adwene kola se onye na adwene kola o de ba din no ade ton no mpache no me nsom wonso nipa na ye ne bibi one ne wo ho me hwehwe mu hu ne ese wone ne twem pana nti na ma fadi na ma akora wo de won predi na ma no sa ne se me de ne to me ma on ne ka madam wo de won predi na ma so fan to akora no madam fo na me de ne to no wadam fo onye madam fo ne mpena won pena won predi na wo dia ma so fan to ne ma na to wo tu ba nya sa on ne ka se na me ko no abebisa me ofie ono ne pese ye se me ne nyem no no atu anamo ti no pese wo hu fine ne se ye me ne no me ka kire na waye basa na me so me ni me kira ne pra no ba wo ho na me e be ka cho se me boy no oni me ye free pa me tumi kwatena na madam fo no me pa che madam na wo ko ne ho wo ko ne ho e ko ka kire ne se obebisa me fie ansa o ka kire ne se woni menyem na wo hu se menenu ne di agro nti woni menkasa na wo peska akototo nkura niema ana no beka na mbufu ya se wa se wa me ne wo ade na obi na wo kɔbɔ na mane ansa na obagisika wono okache ai ada na wono no bɛbɔ wa mane na se obagisika ho agise no udi referee na woni misa na mpra na woni se me na minimo wono no na ba fie me madamfo no ada bɛkɔ akɔto la bɛkɔ akɔto no mu biem nti ohun sa me nyema amefu aba no obetwa mkosra obi oduru na wase mi pese mi hu nipa na awanyi sen won na wo ka asa wu biem ho na asa anyem obi emu ena na me bo ni din ti ho no na so aye basa mi so na mi nim de ekoso ekire na mi hu wa nka na microphone e kama mete ma doctor yankwa okay report 87.9 Kumasi last week yakwa yi ha ma adwene o yankwa dog ti sani adaya ye no ebeko majo mo permission Mr. Fosu dog the Fosu na achwo kon yesu konkon ade e ba o ta so wo chwo kon akore akwanya ho bacho ai okay me di kan kan brofo no na wi a attention Anthony Fosu is excluded from being the biological father of baby Abena. Therefore, it is practically proven that Anthony is not the biological father of baby Abena. Thank you, Jesus. Hey, Daddy Doctor. Mr. Monteta, mom inside. Doctor, repeat up. Ekuya wine. Fabano kwama beluchi mo ne ra ha se mame. Ekuya fabano kwama beluchi ne ra ha mame. Fabano kwa. Doctor, repeat up.
It is practically proven. Practically. It's not the biological father. Hey! Enya. Masumi ya mehene. Anthony Fosu is not what? Scientifically. The exclusion is based on the fact that he does not show the genetic markers which have to be present for the biological father of the child with the abnormal automatic DNA mutation. The science in the Scientific. Hey! Mama, me die no na me menses which Adam last month no na me fair through. Gloria, iti ye pese hu se. Why biem na what me dia me pese me hu no. Me oni me share ndem ni obi a na we Baby akwa akoduru no. Osema sori agina ho. In fact, enye me pene se ye beka senya ne dia. Se ye ne dia kasa brenkemani age. Hwemani because akra nti se no. Eba ne se ya eya na ehame. Ain't no Glo at this way dear Obertram I was said woman ye hunu why biem na on ne da eno ne person because ana ma me say ono ne me da ya chire ne dia me ni obi nai but before so before no dia na me nyinsan ono ni hu me ne na me nyem but one me da na ya me mense mu no ne hia empna be na me ni me be me wo na chi no no di be hu me Obetimi anyansa na egugu fa me pa cho me Gloria me baby ye person me ma ye hunu because entisa Gloria just ya me ba me wo ni ono ne nante na me menstruate ye na de otoso me you know o nante ya ansa na me mense Gloria otoso me akra ye owo ho yi osewo enti entumi nkoba say ye beka say hospital na akwo ye no ene bi o madane no ne wo kan ba akra no say onsewo kra dia ye beka say ya dane no but what sewo enti entumi ma say ya dane no Gloria kabema kro wo die kanokre because me na me ni obi am ne wo ha na me ka say otu fi wo hwim ho no mo odwane ye no wo odwane ye no wo no edi say ansa na wo kohia na me ka say me wo sa me ba se kan bon onante wie ya ansa na me mense say ba me wo ye ne me menstruate there be Gloria to boase Gloria kakai wutrim because ye die ne die there is something is missing MMA labs among ye ntwantro MMA labs oni ohun me oni mi hia wo sa site o de me call ye no na ye me menstruation time so oni me da wie ye na next month na me hu se me ho adam wo dia Gloria adwene ho kakra ma me na inter Gloria sorry not now wo dia kwa mo ni nkomo sanye ekwa bia on pese e beka na ekwa na mo dia muni ni nkomo na Gloria wo papa so hwe wo hwe ye na se be ma bi enso apie ba ha no dia ye na obedi se wo hwe ye na be ma bi nso eba se ye mia ye na obedi nti Glo bomodi an ka no kre doc my interview yimre ba na che say yakọ location ni abobo numbers ni ade Glo ka no kre MMA labs na anyi achi ni ekura na ho ankwachiro Debbie Bama nko oh okay was so person rush me say we dey ye wi a papa hey condition wa house be mo dia mo high ni bi nka ho na say ehuro de me we ni high mente papa you have a fefe me the capsules enya me so ehuro de me me say ma fompo ma fo na huhuro san so de me na nyankopon ka mema ho eh nyankopon ka mema ho abrebia wagu mani mo ase yo wagu so de wagu nso no wagu ani mo ase nso no wate hwe wato no mo onfa sam susu no normal atesem wo ho amfa no mema no mfa no kuro atesem no na no wate mate jo
papa yenkwe Mami Akos yenyina se de ho asisi adwiri ho so e ma ho nwiri ewiase ade ba ko esa wo hwe animu bibia si wo wiase e ma no nyonwonwa Mami Akos abusua ya semada nko Yankopon kan awafo ni okunu ne be ma bia ho bia o ware bia Yankopon kan ho abre de na yesusu de expose nkrofo pa hu hia me esa me kwa me de because a man be eye phone let me tell you Mami Akos me kwa ye me de se de me ma na ye na o mu ye jame esa me so me kwa ye me de me kwa ye me de nche wo fa che wo bi sa so